Chouette. On a de la chance. Oui, nous aussi, pareil. Oui. Ik wil liefst sneller. Zeg je? Ik wil liefst sneller. Wil je naar een andere boot even hebben, jongen? Ja, maar ik zag nog ja. Nee, nee, oké. Laat hier een beetje zakken. Hartelijk welkom, beste dames en heren. Welkom voor deze rondvaart van een half uurtje op de kanalen van Brugge. De bienvenue, mesdames, messieurs, bienvenue à bord pour ce tour de dernière sur les canaux de Bruges. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome for this tour of a half an hour on the canals of Bruges. La bienvenida, damas y caballeros, por la vuelta de media hora en las canales de Bruges. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, für diese Rundfahrt von einer halben Stunde auf die Kanäle von Brugge. Ah bah baisse ta tête là, attention. Zuerst gehen wir durch die niedrigste Brücke der Stadt, aufgepasst hier am Kopf, attention la tête, on va passer le pôle plus bas, attention. Aquí la puente la más bajo, quedado la cabeza, mind your head for the lowest bridge please, opgelet uw hoofd, de laagste brug van de stad. Ouais, c'est vrai qu'il est grand. Links hebben we de laatste huisbrouwerij van de stad, de brouwerij De Halve Maan. À gauche, la dernière brasserie artisanale de la ville, la brasserie De Halve Maan. On the left hand side, the last home brewery of the city, the brewery De Halve Maan. Links die letzte Hausbrouwerij van onze stad, die brouwerij De Halve Maan, a la izquierda la última fábrica de cervezas de la ciudad, cervecería De Halve Maan. Nooit een keer ook op zo'n boot geweest. Ik was niet daar. Ante nosotros en fondo la casa de las excusas del siglo XVII, atrás el nombre Amores y Paix románticas. In front of us, the old blockhouse from the 17th century with the old Lake of Love, together with its park, one of the most romantic spots in this town. Am Ende das alte Schlosshaus aus dem 17. Jahrhundert mit dahinter das Liebesmeer zusammen mit seinem Park, eine der meisten romantische Gegenden der Stadt. Le pôle la plus trésor des études du XVIIe siècle avec un arrière-plan de lac d'Amour ensemble avec son parc, un des lieux les plus romantiques de la ville de Bruges. Voor ons oude sluizenhuis heeft in de eeuw daarachter het middenwater samen met zijn park een van de meest romantische hoekjes van de stad. En nu keren we. Dan krijgen we links te zien wat we rechts niet bekeken hebben, namelijk dat prachtige konijnbocht. Een wondermooi klooster, ooit gesticht in de 13e eeuw. Sinds de vorige eeuw wonen er geen vereintjes meer. Thans is het bewoond door Benedictinezusters en oudere alleenstaande dames die die huisjes nu bewonen. À gauche, le béguinage, fondé au XIIIe siècle. Il n'y a plus de béguines depuis 1926. Il accueille cependant encore des sœurs bénédictines ainsi que des femmes seules. On your left is the Beguine, which was founded in the 13th century. Since 1926, there are no longer any members of the Beguine order living there, and it is now occupied by Benedictine nuns and single women. A su izquierda vemos el Beaterío, que data del siglo XIII. Desde el año 1926, las beguinas ya no viven aquí. En su lugar residen las hermanas benedictinas, junto con otras mujeres solteras. Links das alte Beginenhof, ein wunderschönes Kloster, gegründet im 13. Jahrhundert. Heute wohnen ja gar keine Begine mehr da. Und ist es bewohnt von Benediktinenschwestern und ältere, alleinstehende Frauen, die heute die Häuser bewohnen.
Achtung, Ihren Kopf bitte. Girando la cabeza. Mind your head, please. Attention à la tête, attention les cornes. Ne regardez pas les traces de sang sous le pont, s'il vous plaît. Nicht so viel das Blut anschauen an die Decke. Mind your head, no better. Presses the sanction in the back of the window. Don't mention blood stains underneath the bridges. Om de hoek passeren we langs het oudste ziekenhuis van Europa, het Sint-Jans Hospitaal uit de 12e eeuw. In het oudste stuk bevindt zich thans het Hans Museum, daarnaast ook een apotheek origineel. 17e eeuw. Zeer mooi uiteraard. À gauche, l'hôpital Saint-Jean, dont la partie la plus ancienne remonte au XIIe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée Mennonnier ainsi qu'une pharmacie du XVIIe siècle. Links das älteste Krankenhaus Europas aus dem 12. Jahrhundert, St. Jan Krankenhaus. Heute können Sie das älteste Teil, das Hans-Memling-Museum besuchen und nebenan auch eine wunderschöne Apotheke anschauen. Original, 17. Jahrhundert. On your left is the St. Jan's Hospital. The oldest parts of the building date from the 12th century. It now houses the Memling Museum and a 17th century pharmacy. A la izquierda está el Hospital de San Juan, cuya parte más antigua data del siglo XII. Actualmente alberga el Museo Memling y una farmacia del siglo XVII. Allemaal privéhuisjes langs een klein terrasje, balkon, westelijk wonen zo. Tout de belles petites maisons privées, petite terrasse, balconnet, beaucoup de fleurs, bien faites, la bonne vie. All private homes to the side, little terrace, balcony, nice living like this, the good life. Alles Privathäuser an die Seite, kleine Terrasse, balkon, hübsch wohnen so. Todas habitaciones privadas para aquí a derecha. Pequeña terraza, balcone, muchas flores, la buena vida. Links achter de brug hebben we het paleis Groothuizen, 15e eeuw, staat een museum voor toegepaste kunst en archeologie. À gauche, le palais des seigneurs de Groothuse, qui date du XVe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée de l'archéologie et des arts appliqués. Links das Palais Groothuizen, 15. Jahrhundert, heute Museum für angewendete Kunst und Archäologie. On your left is the palace of the Lords of Groothuse, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. A la izquierda, Palacio Groothuizen, siglo XV, hoy día Museum de Artes Aplicadas y de Arqueología. Las gárgolas, die schöne Wasserspeier da oben, beautiful gargoyles, de Bilkerkoeien, prachtige watersgewids, een mooi paleis om te bezoeken. Un tout beau palais à visiter. The most gorgeous palace to visit. Ein wunderschönes Palais zum Besuchen. La Palacio, muy bonito este palacio. Als ik een beetje naar achteruit zet, iedereen, dan zit je daar niet op. Hè? Voilà. Een beetje verderop het Hotel de Tuileries met zijn ramen uit Venetiaans glas uit Murano. L'Hôtel de Tuileries avec ses fenêtres en verre vénitien de Murano. The Hotel de Tuileries with its windows out of Venetian glass from Murano. Das Hotel de Tuileries mit seinen Fensterscheiben aus venezianischem Glas aus Murano. El Hotel de Tuileries con las ventanas in vitro di Murano, Venezia, Italia.
la cabeza, más como un cómplice, mijn head, passe la tête, complètement. Op de hoek krijg je dan een mooi zicht op het prachtige Belfort 83 meter hoog. Derrière le coin supervu sur le beffroi qui se dresse sur la grande place de Bruges depuis la 15e siècle, son hauteur 83 mètres. Behind the corner, a nice view on the beautiful belfry on the main square of the city, 15th century, 83 meters high. In de Ecke, sehr schön angelegt auf dem Belfry, auf der großen Markt von Brügge, seit dem 15. Jahrhundert schon da. 83 Meter hoch. Aquí la campanaria del Beffroi del siglo XV è una plaza mayor de la ciudad, alto 83 metros. Solo 366 escalones. Una vista maravillosa de aquí. Nur 366 Stufen bis oben im Glotze. Eine schöne Aussicht von da aus natürlich. Only 366 steps to get into the top. A nice view from out there on the city and a large neighborhood, of course. Seulement 366 marches à faire pour monter jusqu'en haut de là-bas. Une superbe vue sur la ville et l'environnement, bien sûr. Slechts 366 trappen tot boven de klokkenkamer. Een mooi uitzicht van daaruit over de stad en de wijdse omgeving. Voor ons de oudste brug van de stad uit de 14e eeuw, de Meebrug. Devant nous, l'un des plus anciens ponts de la ville, le Bروج, qui date du XIVe siècle. In front of us is one of the city's oldest bridges, the Bridge, dating from the 14th century. Volgens die älteste brug in de stad was dat 14e jahrhundert, die Meebrug. Ante nosotros, uno de los puentes más antiguos de la ciudad, el llamado puente Bróg, que data del siglo XIV. 700 años, solo en reparación en toda la vida, muy fuerte, buen trabajo. 700 Jahre alt, nur einmal restauriert im ganzen Leben. Schöne Arbeit ist das aber, gut gemacht. 700 years old, only once repaired in all its life, solid as a rock. Well done, good job. 700 ans, ce pont, seulement une fois réparé dans toute sa vie, c'est le costaud ça. Il y a du pont et du pont, mais ça fait trop d'alta et milou, ça c'est du vrai ici. Hein? 700 jaar de brug die we net passeerden, de knapstaltjes uit Nederlandse bouwkunst uit de 14e eeuw, mag gezien zijn. Op het einde rechts is de Dure, dat is de oude aansluiting vanuit het centrum met het kanaal naar de mooie stad Gent. À droite, la coupure, un ancien canal qui débouchait dans le canal de Gand. On the right is an old connecting channel to the canal linking Bruges to the city of Ghent. Rechts ist die Coupure, die alte Anschluss von das Zentrum unserer Stadt mit dem Kanal nach Gent. A la derecha tenemos lo que llamamos Coupure, un antiguo canal de comunicación con el canal hacia la ciudad de Gante. A 40 kilómetros de aquí, la ciudad de Gante, 40 kilómetros weg van hier, de schöne Stadt Gent. 25 miles away from here, the beautiful city of Ghent. 40 kilometer in Valencia, daar ben je gegaan. 40 kilometer van hier vandaan, de mooie stad Gent. Vor uns die Spitze von der wunderschönen Sant'Anna. 17 Jahrhundert. Atrás la flecha de la iglesia Santa Ana, muy bonito. Beyond you see the spire of the beautiful Saint Anna of the 17th century. Là derrière la flèche de la belle église de Santa Anna du 17e siècle.
Daarachter zien we nog net de spits van de prachtige Sint-Anneke uit de 17e eeuw. Langs het water links en rechts veel van deze typische Brugse trapkegelhuizen. Le long du canal, quelques pignons à redans, typiques de Bruges. Lining the route of the canal, you can see a number of houses with typical Bruges step facades. Langs het kanaal is een typische Brugse trapkegelhuizen staan hier door de Brugse. Y jalonando el canal, algunas típicas fachadas de hastiales escalonados de la ciudad de Brujas. Voor ons krijgen we dan de Sint-Midderskerk al gezien. In de oude binnenstad zijn er in totaal 9 kerken en 22 kapellen voor slechts 20.000 inwoners. Daarnaast meer dan 400 cafeetjes om een goed evenwicht te bewaren tussen katholiek en alcoholiek. Belangrijk. Devant nous, l'église Saint-Gilles. Le centre-ville compte 9 grandes églises pour environ 22 000 habitants. Dans le Grand Bruges vivent quelques 120 000 habitants. Ça c'est correct, mais à côté de cette église, il y a aussi 22 chapelles et plus que 400 bistrots bars pour un bon équilibre entre les catholiques et les alcooliques. Très important, bien sûr. In the historic city centre, there are 9 large churches for around 22,000 inhabitants. Greater Bruges has a population of approximately 120,000. That's correct, but next to the 9 churches, you'll find as well 22 chapels and more than 400 pubs and bars for a good balance between Catholics and alcoholics. They're very important. In der Innenstadt befinden sich für ca. 22.000 Einwohner 9 große Kirchen. In Großraumbrügge gibt es ungefähr 120.000 Einwohner. Das stimmt, aber dem an die 9 Kirchen sind auch 22 Kapellen da und mehr wie 400 Kneipen und Bierstuben für die gute Balance zu behalten zwischen katholisch und alkoholisch. En el casco viejo de la ciudad existen 9 grandes iglesias para una parroquia de aproximadamente 22.000 habitantes. La aglomeración de Brujas cuenta con un total aproximado de 120.000 habitantes. Es correcto, nuevo iglesias y venidos capillas también y más de 400 tabernas con el buen equilibrio de católica y alcohólica, muy importante. En nu gaan we keren hier en dan krijgen we de ingang van de middeleeuwse haven van Brugge uit de 15e eeuw. Para aquí nos encontramos el puerto medieval de Brujas del siglo XV. We'll now go to the left and to the right here into the medieval harbor of Bruges from the 15th century. Wir fahren jetzt die mittelalterliche Hafen von Brugge hinein aus dem 15. Jahrhundert. On rentre ici le port médiéval de Bruges du 15e siècle. Le bâtiment avec la tour devant nous servait au XVe siècle de Porterslode, un lieu de réunion pour les riches marchands. Il fut ensuite une académie d'art. Il accueille aujourd'hui les archives de la ville. Devant le bâtiment se dresse une statue de Jean Van Eyck, un peintre célèbre du XVe siècle. Het gebouw hier voor ons met zijn toren is de oude poortersloge, destijds het lokaal waar de rijke poorters hun gasten ontvingen. Later kunstschool geworden, naderhand het stadsarchief. Voor het gebouw zien we zo dadelijk ook het standbeeld van Jan van Eyck, de belangrijkste schilder uit deze 15e-eeuwse The periode. building with the tower in front of us is the 15th century Porter's Lodge, so called because it was originally a meeting hall for porters, rich merchants of the medieval city. It was later an art school and is now the municipal archive. In front of the building is a statue of the 15th century painter Jan van Eyck. Das Gebäude vor uns mit seinem Turm ist die alte Bürgerloge, damals das Treffpunkt von der Bourgeoisie wie die Geschäftsleute. Später Kunstschule, nachher Staatsarchiv. Vor dem Gebäude die Statue von Jan van Eyck, der sehr bekannte Maler aus dem 15. El Jahrhundert. edificio con la torre que vemos delante de nosotros era en el siglo XV un Porter's Lodge, un lugar de reunión para comerciantes adinerados. Posteriormente fue una academia de artes y actualmente es el archivo municipal. Delante del edificio se encuentra la estatua de Jan van Eyck, un famoso pintor del siglo XV. Vous avez dit la France. Laura.
Voilà. C'est Moi, je fais rien. deuxième langue. Ouais. Première langue. LV2. LV2, ah, langue vivante 2. Espagnol. Achter de brug links heb je dat mooie witte stadspaleis. Dat was het Britse consulaat destijds in de 18e eeuw. Dat is in gebruik als basisschool. Le grand bâtiment blanc à gauche abritait au XVIIIe siècle le consulat d'Angleterre. C'est aujourd'hui une école primaire. The large white building on the left used to be the British consulate in the 18th Im 18. Jahrhundert heute eine Grundschule. El gran edificio de color blanco situado a la izquierda era el consulado inglés en el siglo XVIII. Ahora es una escuela primaria. Ante nosotros la casa de esquina, la casa de película americano, una historia de una monja con Audrey Hepburn. Das Weiße Haus vor uns auf die Ecke war die Wohnung der angewendet war für die amerikanische Filmgeschichte angenommen mit Audrey Hepburn. The beautiful White House is from this was the place where they made the American movie The Men's Story with Audrey Hepburn. La belle maison blanche ici devant nous, c'est là où on a tourné le film américain Au risque de se perdre avec Audrey Hepburn et aussi le dernier épisode du feuilleton français Louis la Brocante il y a 13 ans. Het mooie huis hier voor ons was de locatie waar de Amerikaanse film The Men's Story werd gedraaid met Audrey Hepburn in de hoofdrol. Windows and doors werden daardoor elektrisch to chase away the bad spirits. Oberhalb Fenster und Türen kleine Bizarre-Figuren eingesetzt, die dem Auftrag der böse Geister fernzuhalten. Sobre puertas y ventanas con magia despierta pequeña cabezas para expulsar los malos espíritus. Boven namen en deuren kleine kopjes, daar geplaatst met de bedoeling de slechte geesten uit het huis te weren. Ils sont remplis d'eau douce. On y trouve des poissons comme l'anguille et la carpe. The canals of the historic city centre are called the Grand and hold fresh water, with a depth of between 1.5 and 2 meters. The water is clean enough for fish to live in, mainly eels and carp. A los canales en el casco viejo de la ciudad se les llama reien. Se trata de canales de agua dulce con una profundidad de entre 1,5 metros y 2 metros. En ellos viven diversas especies de peces, principalmente anguilas y carpas. Das Wasser, wo wir jetzt drauf fahren, heißt die Regen, die lieben. Van onderdoor de eerstvolgende brug krijgt u een mooi zicht op de oudste brug, Justitiepaleis en de kathedraal van Sint-Salvator. Superbe vue tout de suite par en dessous le premier pont sur le pont le plus ancien, Palais de Justice au pont de la cathédrale Saint-Sauveur du XVIIIe. A nice view from underneath the first bridge on the oldest bridge within the back the old law courts and the cathedral of St. Saviour's beyond. Eine sehr schöne Anblick von unten. Die erste Brücke auf die älteste Brücke der Stadt mit dahinten das Justizpalast und die Cattedrale von San Salvador. Una vista maravillosa para la primera puente, una puente más antiguo, Palacio de Justicia, a continuación la Catedral de San Salvador. Siglo X.
achter de oude visbank. 19e eeuw is nog steeds in gebruik als zodanig voor een klein stukje althans in de voormiddag van dinsdag tot zaterdag. Nous longeons le marché aux poissons à gauche qui date du 19e siècle. Seule une petite partie est encore employée à cet effet presque tous les matins. On the left, we're now passing the fish market, which dates from the 19th century. Only a small part of the complex is still in regular use. Links ist die alte Fischhalle, 19. Jahrhundert, noch immer auf jeden Tag für kleine Stücke, Vormittag von Dienstag bis Samstag. A la izquierda pasamos por delante del Bismarck, mercado de pescados que data del siglo XIX. En la actualidad solo se utiliza una pequeña parte del edificio casi cada mañana. Voor ons enkele mooie huizen met een houten pui, gebouwd in 1920. Voici devant nous quelques façades en bois. Les maisons ont été construites vers 1920. In front of us are a number of houses with wooden facades, which were built around 1920. Delante de nosotros vemos casas con fachadas de madera. Fueron construidas alrededor de 1920. Vor uns einige Häuser mit einer Holzfassade gebaut in 1920, wie die Häuser gebaut waren damals im 15. Jahrhundert. Und sobald um die Ecke sehen wir die wunderschöne Kirche unserer lieben Frau, die große Dame unserer Stadt, aus dem 15. Jahrhundert. Alles in Backsteine gebaut, mit einer Totalhöhe von 122 Metern. In diese Kirche und sein Vater Karl der Kühne ist da drin. L'église Notre-Dame devant nous possède une tour en briques de 122 mètres de haut. L'église abrite entre autres une Vierge en marbre blanc, Michel-Ange, ainsi que les mausolées de Charles de Téméraire et de sa fille Marie de Bourgogne. The Onze-Lieve Vrouwenkerk in front of us has a brick tower and is 122 meters high. Among its many treasures are a Virgin and Child by Michelangelo in white marble, and the mausoleums of Charles the Bold and his daughter, Mary of Burgundy. Delante de nosotros vemos la iglesia Onze-Lieve Vrouwenkerk, iglesia de Nuestra Señora, con una torre de ladrillos de 122 metros de alto. En su interior podemos apreciar, entre otras maravillas, una Virgen de mármol blanco, obra de Miguel Ángel, y los mausoleos de Carlos el Temerario y su hija María de Borgoña. Voor ons de Onze Lieve Vrouwenkerk helemaal in baksteen gebouwd met een totale hoogte van 122 meter. In deze kerk het kleine marmeren beeldje van Michelangelo, de Madonna met het kind en tevens ook het mausoleum van Maria van Bourgondië en dat van haar vader Karel de Stoute. Dus daar binnen te bewonderen. Zeer mooi uiteraard. Sur l'église Notre-Dame. In front of us is the Bonifacius Bridge, and beyond the bridge, on the right, we can enjoy another fine view of the Onze-Lieve Vrouwenkerk. Voor ons die Bonifaciusbrug und da hinten rechts noch ein schöner Anblick auf die Kirche Onze Lieve Frau. Aquí a Puente Bonifacius, a continuación a derecha, la vista maravillosa de la iglesia de Nuestra Señora. Otros. A la izquierda una pequeña casita con fachada de madera. Links ein kleines Häuschen, Holzfassade 19. Jahrhundert. Heute Gästezimmer. On the left, a beautiful little house with a wooden facade, 19th century, the most charming guest house. À gauche, une belle petite maison, façade en bois, maison de chambre d'eau, links een prachtig huisje, houten pui, 19
eeuws zeer romantische als de kamers. Patati, patata, patata, patati. International French, c'est du français international. En zo komen we op het einde van deze boottocht, beste dames en heren. Ik hoop dat u daarvan genoten hebt. Het is gebruikelijk een voortje te nemen. Maar de chauffeur bij het uitstappen, wens jullie verder nog een zeer aangenaam verblijf toe in de stad. Hartelijk dank en tot ziens. Nous voici arrivés à la fin de notre visite. N'oubliez pas le pourboire pour votre capitaine. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Bruges. Well, we've now come to the end of our tour. It's customary to tip the skipper, and we hope you enjoy the rest of your stay in Bruges. Jetzt sind wir am Ende der Rundfahrt angekommen. Es ist üblich, dem Fahrer des Bootes ein Trinkgeld zu geben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in Brügge. Y así hemos llegado al final de nuestro recorrido. Les recuerdo que es costumbre entregar una propina al conductor. Les deseamos una agradable estancia en la ciudad de Brujas. Gracias por su visita. Atacho las manos en el barco por la debarcación. Hasta luego. Herzlichen Dank. Pass auf Ihre Hände. Behalten Sie diese Hände ins Boot, während ich anlege. Schönen Tag weiter noch. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please pay attention for your hands. Keep them in the boat during the docking. Enjoy your stay. Thanks for the visit. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, portez attention vos mains. Gardez-les bien dans le bateau pour le débarquement. Bonne journée encore. Au revoir. Hartelijk dank, beste dames en heren. Houd de handen in de boot tijdens het aanmeren. En nog een fijne dag verder. Bedankt voor uw bezoek. Bedankt voor de waardering. Tot ziens. Hey, ik wil de inhoud.